Čvrsto vjerujući da će se njihov glas čuti, mještani Dajbaba, predstavnici mjesne zajednice, jasno poručuju da ne žele biti dio Zetske opštine. Oni bi da cijepaju mjesnu zajednicu Dajbab. Dajbabe su sada dio grada Podgorice. Ulice, brojevi, sve je numerisano i one pripadaju Podgorici. To je jedno. Pripadale su u prošlosti. To je drugo. Treće, Botun je mjesna zajednica ispod Dajbaba. Tu će se raditi prečistač otpadnih voda koji finansira glavni grad. Ideja o izgradnji na tom mjestu prečistača otpadnih voda glavnog grada potekla prije 20 godina. Intenzivno se na njoj radi zadnjih 15 godina. Znači i ta prostor mora pripadati glavnom gradu jer on tu finansira skoro 50 miliona eura će to koštati. Znači te dvije stvari su nerazdvojne. Mještani Dajbaba smatraju da bi referendum bio najpravedniji način za rješavanje ovog pitanja, te da bi nakon toga trebalo da uslijedi arbitraža radi preciziranja granica. Kad su pitanju razgraničenja, najbolje je kad su prirodne granice, rijeka, jači značajni putovi, kad su to granice, a ne da se dijele imanja pa jednom čovjeku. Dio imanja pripada jednoj opštini, a drugi dio drugoj opštini. To ne valja nikako. Zet želi Dajbabe, mještani Dajbaba žele Podgoricu. Da li vas je neko pitao šta vi želite? Ne, mi se zalažemo, ako nema drugog rješenja, i referendum u mjesnoj zajednici, referendum. Ali vjerujem da će glavni grad stajati iza ovog našeg zahtjeva. Iz Podgoričke opštine uputili su nas na Ministarstvo javne uprave, koje navodi da njima nije podnesena inicijativa kojom se traži da naselje Dajbabe pripadne Zeti. S druge strane, iz Zetske opštine kažu da prema njihovim saznanjima veći dio mještana želi biti dio njihove teritorije. Kao što su i njihovi preci pripadali i gdje su obavljali svoje administrativne poslove, a što je lako provjerljivo na osnovu dostupne arhivske građe. Bez obzira na želje jednih i drugih, zakonska regulativa je jasna. Za proces razgraničenja gdje ne postoji saglasnost između dvije strane, odluka se donosi u arbitražnom postupku gdje se moraju uključiti ljudi iz struke koji će analizirati sve činjenice. Smatramo da taj skup od 10 istaknutih članova mjesnog DPS-a ima političku pozadinu, ali da ne utiče na namjere opštine Zeta, koja će insistirati da i dijelovi katastarske opštine Dajbabe i katastarske opštine Podgorica 3 pripadnu Zeti. Međutim, svoje nezadovoljstvo mještani će ponovom iskazati protestom. Obratit ćemo se nadležnim organima da vidimo što će da odredi ako bude formirana već arbitražna komisija, iako nas ne pozovu, i čekat ćemo da vidimo njihovo reagovanje na sve ovo što smo do sada radili, a ako ne bude, bit će ubrzo protestnog okupljanja.